Pinangin ka na to. Spike planted. Kailangan ko na mag-uninstall pa ng ibang laro. Hindi. Baka sa HDD mo. Ano gagawin? Baka pasira na. Maganda One ba enemy remaining. Hindi ako HDD. SSD ka, dalawa. Wait, HDD. storage pala, I mean. Last player standing. Smoke. Bagay yun. Cage triggered. So kailangan PC na yung palit. Uy, uy. Basta eh. Boss? Mayari Baka palit. PC na yung palit. Ay, gaga. Kala ko mayari. Grabe. Mayari yung papalitan, mayari. Pwede rin. Tagal na nito eh. Nabili ko to. Kailan tayo nagkakalala? 2019, no? Oo. 17. 17 ko to nabili. Do 17 sa'yo. Yung edad lang sa PC ko. Speak of the devil. Second hand pa to. Ay po, kinang ina. Ang laki. Huh? Going... B? Going B? Hindi. Gawin siya. Onyo, Cypher? Onyo. Last player Lo. standing. Lalag siya. What the fuck? Bro! Too tight. Last round in the half. We cannot keep our goods up. Sarap magpa-level up pag ganito yung gambe mo. Nah, bro. Let's be optimistic. Ala. Lalag pa. Ala. Just Baka like how our sage mag-download ka ng last ano? round, yeah. Mag-download ka ng ano, boss, yung HD Sentinel. Panigurado is SD mo yan. Wala sa ina. Footsteps, eh. Okay. Hindi ko na pala. May ult yung Neon, no? Hindi nag-ult. 52 Phoenix. I'll try to flank. Putang ina. Last player Wait, standing. no. Logi sana. Dami nilang pambulag. Neon has ult but he not using it. Oh my goodness. I'm not good with my ult, remember. Switching sides. Why did I you use know. it? What must be done? Ah, he cussing you out, bro. I forgot it's the last round. Mid boss. Ay, wag na. Diyan na lang. Yan, Here. tirahin mo dyan. This is brutal. Mid someone, mid, go mid someone, go mid. Smoke's resonating. Let's go Neon, go mid. Wall raised. Light planted. No Come back. Reload. Enemy and defender spawn. Nice try. Reloading. Target sighted B. What? Reloading. One enemy Rest. remaining. Flash.
One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Wala. Reloading. God damn, this shit beautiful. Clear to engage. Weapons hot. Howard. Come B. Wait. Saan ba ito pupunta siya? Keep ko yung 90 yung- gumana. Dead enough. Last player standing. 78. 1 minute Hindi pa niya remaining. pinlanda rin sa beast. I have the spike. 30 seconds left. Ten seconds left. Spike planted. Nice try. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Gago yung CPU. Ay, yung CPU yung ship ko boss ay gumana. Ginawa mo dyan. Boss, sama ka sa akin, Okay, boss. come back. Nandito ko sa... Sama ka sa akin. Enemy mid. Sama ka sa akin. Wala. Careful here. Nag-knife ka na? Oo, sa beast. He Yeah, went B. Reloading. Saan kayo? Putik niya nabagawan ako. Diyan ka muna. Likod mo ako. Kaya mo ba, ano? Tingnan mo. Plan ka. Here. Di sa akin na. Here. help me. Oh, help Stratus. He's Last player Lo! standing. What the heck? Mid? go to Spike, my bro. Layo naman ito. Never mind. Save. What? Oh my god. Let them try to get through me. I must stop their Reina. Mix went B. Enemy mid. Joke's over! You're dead! Enemy Phoenix mid. mid. Take
Both inside, both inside. Both inside. Go B, go B. Veto. Cypher, get back. Cypher, get back. Listen to me, bro. I'll handle mid. Barrier created. My ultimate is ready. Flash here. One enemy remaining. On you, Neon. On you. Never mind. Don't run. Don't run. Last player Fuck, standing. my bad, my bad. Nice. Nigga, walk. Bro, my bad. Time to stock back up. It's fine, bro. Reloading. I'm chill right now. I just wanna go to sleep. The op. Oh my god. Doon tayo. Reloading. Akin na lang yung spike, boss, ano? Or ikaw na? Let's go B. Let's go B, guys. Guys. 3B. Walk. Start work. Here. On my ping. Shutting them down. One suppressed. Oops. Here. Oh motherfuck, that scared me. Watching here. They're going. Fuck, Veto here. 148. There we go. Mid here. One enemy remaining. He's here. Wasn't aim yet. Let me push. Nigga, get up. Oh my god. Your Thank duty you, is not over. Oh, thank you, bro. Encore. Reloading. Is he savings? Flashbang. Where is that guy, bro? And he's saving. Save it. Here. Never mind. You were a bold. He's doing the kamikaze one. I am a mountain. Ulit ako dun. Ay, kinapatay. We know more than He's- we did before. What an insane play. Cross. Lol. Are we gonna win? Man. Are we gonna win, bro? What do you think? Yes, sir. We are gonna win. Okay. Tignan natin baka ano. Good to be Putang ina, Tagalog yung Neon, hayop na yan. Tang ina mo Neon, Tagalog, putang ina mo. Back each other up. You thought I speak. Hindi ka naman Oh my nagtatanong God. kasi. Smoke's up. Smoke. I'm out of here. Teka. Okay, boss. Knife mo na. Layo pa sa aim. Oy, kinuha, boss. Ano? Pasok ka basta, mag-smoke ka, mag-smoke. I mean, putang ina, yung blind. Teka. Yung blind. Nandun sa anong kariton. Wallbang yun na yun. Uy, boang. Strike down A. Last player Tang ina. standing. Nakatambang lang sila lahat. Wala. Kala ko na sa box. Bulag sila lahat kanina eh. Nag-compare pa tayo, Ryan. Layo na tayo. Oo. Ay, galing. Masarado pala yun. Last game mamaya. Should've played you. Let's try. My bad. I'm clear na lang yung box na mga yan. I'll see it. Mag-shotgun na lang tayo. Nando ako nasa spike. yan. Stalking. Bam yan. Motherfucker. Kunin ko muna yung si Princess. I got 4 kills and 17 deaths. Down, you go. No, 15 deaths. Down.
lang. Goy. Okay. Si Princess, gagi. What the fuck? Enemy A. What the fuck are they doing? 78 mix. They're all in there, bro. They were hugging them. Oh. Oh, Sage. Please Last come back. player standing. Putik! Spike down A. What's good? Low, Look, low brother, yung you dalawa. back? Yung No. Reyna at saka Mix. Hindi, may heal pala Mix. Go get a gun first. Like, look. That was awkward, bro. Thirty seconds left. Nice try. Oh. Match point. They keep trying to silence us. We keep talking. Ayoko na. Fuck this. Reloading. Mag-ano nga tayo? Mag-mid papuntang A. Easy. Mid papuntang A. Saan ba? Sa A na lang. Держите се, люди. Yung mix nandito. May dalawa Bakit dito. kaya? Bakit At kaya? may isa dito. Go, go, go! Bakit kaya, pre? Tanungin mo, bakit kaya? Bakit kaya? Putang ina, di ko yun na... I've got your trail. Bakit kaya, pre? Bukod. Gusto kong tanong, pre. Oh, nice try. Si Beto, nagkaano lang. Ah, may ult na. Planted. Smoke's resonating. Pipe down. The Wolf went too full. Last player standing. No, 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 no. No, 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 no. Alam ko na eh. Ang ina niya yun. Ang ina nun. Is... Last game. Gay, bro. Last game. One last game. Jeez. Team Ace. Sumabog sana yun. Defenders win. Tayo lang nag-enjoy dito ah.
Match found. Uy, nag-game na lagi ni. Ang daming beses na munti kang sumuko. Timberog Sage. Ngunit na ngayon ko. You have good taste, my friend. Tahanan mo ako. Bago yun. Yung balot di ko nakain. Hayop na yan. Di ko nakain. Live sa ka? Ni balik juga itong 2 hours na. Katong, ano ba? Wala as Don't worry, guys. Ow, They say I'm a prodigy. yun. Not my words. Not my words, baby. This is like the to do. Do-do-do-do-do. 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 Tambas. I'll ping kung saan mo ano babat to. Diyan boss oh, dito. Here. Dito boss oh, dito. Dito. Ay. Very good. Ay. Inumahan. Launching missile. Aray ko. Wala tayong heal, no? Wala. Flashbang. Reloading. Reloading. Kasi lang mo. A gift. Agad. Spike down B. They found my friend. Likod. Ay, total. Last player standing. Oh, 30 seconds left. Drop in a smoke. Ay, God. Lugi siya rin. Clove, if you ever go freelance, do not mention the immortality. Your clients will take advantage. I certainly would. Reloading. Let's get this done. Reloading.
peeking! Here. Waso, Phoenix. Puto. Gagi. Spike down B. Low, ano. Low. Teleport's ready. I win again. 30 seconds left. Spot. Eh, gago. Tik, nakita na Spike nga niya. down Nagtanim pa A. nun. Last player standing. All missiles away. One enemy remaining. Taas. Plant, Kaliwa. 10 seconds plant, left. go plan. Naka-shotgun yan. Yan. Spike planted. Shotgun yan, ah. Nice one, bro. Back me into a corner. That's what happens. Straight fire, Teo. I would know. Ay, Ma'am, nag-zumba ka na sa complex, me. Yung kakalasandera. We need an edge. Leave it to me. Don't smoke mid muna. Smoke yung kabi. Smoke kabi. Kabi, I said. Hindi dyan. Very good. Pag-live ako sa... Okay. Baka nag-start na. Heal mo ka, boss. Ano ko tayo? Yun ang tanong na mahirap sigutin. Dead. 30 seconds left. That works. One enemy remaining. Ina. Flawless. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. So you're still thinking of me? Just like the way you should. This should do. A gift. Skedaddle refreshing. Drop in the scope. Tirada mo, boss. Please. Spike planted. My ult is ready. Teko, taas pala. Gagi. No peeking.
Uy, standing. gagi. Papatayin Ay, mo ako yung papatayin mo eh. Q. One enemy remaining. Takbo na. Grenade is live. Clutch. Papatayin eh. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. Sorry, idol. Sorry. Dol, nag-tab talaga ako. Tinignan ko kung may kalabang teho. Pagtingin ko green yung yung marka. Tatapla ka ba nun? Kahit kakampi? Oo. Vamos. They are so dead. Shutting them down. Flash. That's a kill. Ay, ko. That's a good spot. Suppress it. Seconds left. Ay, gagi. Player standing. Oh, Spike may baril down. pala ako. Meron. Hindi pa marunong to Phoenix. Bashed ult off, is ka-ching, ready. little skrrr, do my done. Yeah? Reloading. Watch your step. Ano ako? Suppressing. One suppressed. Flashbang. A gift. Never left. Next. That's done. My ultimate's ready. Reloading. Careful now. There. Spike planted. The teleport's ready. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Ay, gagi. Last player Ito standing. pa ako doon. Lo, Puro ulo. Buy time na lang Oo. sana. Clutch. ang nangyayakwa. Do what you're here to Ang do. ina nung Phoenix You ito won't have a problem. Wala eh. Ayusin mo naman Phoenix, sayang paging duelist mo dito eh. Ayusin mo naman pre. Charlie Mike, let's move. That's a good spot. This should do. Hey boss, One suppressed. Dropping through.
Plant na. Chamber. Watch you guys defend the spawn. Spike planted. Target sighted B. You should run. Ready. Teleport's ready. I got it. Last player standing. One enemy remaining. I took care of it. I'm all out. Grenade is live. No then, papaya. If you compromise your position, you hand them a free kill. Reloading. Someone's mid. Enemy spotted mid. Qué huevonada. Not your best. My ult is ready. Nakakabi ka. Reloading. Ubusin ko to bago ako mag-plant. Char. Nga. Hayop, sino yung naghagis nun? Ayan dito. Dito basta. Spike down A. Ay, lagi. One enemy remaining. Sa'yo. Okay, boss, i-rush mo, boss. Rush mo. Yeah. Get the spike, then plant. Player standing. La. Cute. One downside to being immortal. Tangin to eh. I can't play dead. Kain pa mo kasi. Aking sinta! Ayun, mata! Atay. Enemy spotted B. Wala pa. Man. Plant 20 kill. No. Oh, I like it. Uy, pasok ko na dito. Entry, Phoenix. Phoenix entry, bakla ka ba? Bakla yan, boy. Tinanong mo pa. Bading, Phoenix. Bye. Sinabihan ka na ng bading ng club, oh. Alam mo. Bading. Thank you. Bading. Bading ding. Spike down B. Ang ina, ako yung bading. Likod mo. I got the spike. Market. Plant. Spike planted. Market na. Drop in a smoke. Last player standing. Bading nga. Alright, my ult is Tara. ready. One enemy remaining. Gawin itong view na to. I never left. Nice. Nice ka. Nice Idol. one. Idol. Nice ka, idol. Till the end. Idol club. Fulfill my purpose. I don't know. Nice ka. Nice ka, idol. Nice ka. Bading Phoenix. Bading. Nice. Bading. Ganun Phoenix, hindi Yan, tago eh. ka sa likod. Yan. Pagalitan mo nga, pagalitan mo. Katago ako sa tanda mo eh. Saksakin ko yung ano mo eh. Puwet mo eh.
Saksakin ko pepe mo ng club eh. Uy, gago. Weapons up. Comms open. Lang may pack sa'yo kasi bubo ka. All set up. Uy! Uy! 120 ulit, bro. Uy, alas ko. A gift. Wala game. Here. Flash. Na. Sa loob, no? Pwede naman na mag-rotate. Tatlo na yung B. Balikan na chamber. Doon na ah. You should run. Last Ay, player gagi standing. talaga. Kakay, makakapikon. Likod mo yung ano. Likod. Nice try. Nakakainis tong ano na to. Igay na to. Naghiwalay si Gibin. Oh my goodness. You want me serious? You got it. Alat ka. I went from this. I mean, I went from Walang this to this. Basta tisi. Saan? Pasok. Ulit naman tao. Pasok. Boy. Pasokan, Phoenix, pambihira talaga yun. Oo. Watch your eyes. Very good. Gagi ako. Gilid, boss. Drop in a smoke. Sino yung camera niya? Napatay Drop niya. in a smoke. Face your fear. Eh, Aray ko. ang ina. Last player standing. Bakit yan? This is how it ends. Launching missile. Oh. Dito ka lang sa katawan. Covered court lang sa ato ang conditioning sa ato mga bata. Last round before the switch. Ben! Kayo pa, ayos kayo. Señora. Nataman na ako, boss. Ba't naman? Nataman ako maglakad. May motor ka ba dyan? Masakay? Nangyayaan mo ka na. Hmm? Eh, nasakan pala yung spike, gagi. You had your fun. My turn. Uy, hi. Player standing. Gagi, nandito kasi. You should run. Grabe na may killjoy. Switching sides. Nakakapikon yung KJ. First pick. On my mark.
Teleport's ready. Reloading. That works. Safe on my track. There they are. One enemy remaining. Nice. Spike here. Reload him. Teleport's ready. Okay. Reloading. Phoenix, di tumitingin sa likod eh. Reloading. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Teo, kaparte mo yung Phoenix, no? Teo. Okay. Spike down B. One suppressed. Too slow. Nandun sa ano, gitna. One Andun, enemy eh. remaining. Ah, Low na yan. Nice one. Reloading. Di ko na gago. This should do. Ayos ito. This one's for the fam back home. Drop in a smoke. Someone's B. Enemy spotted. B. my God. There. Nandiyan sa'yo. Teleport's ready. Spike down B. Spike spotted. B. Last player standing. Ang ina. That's the end. 30 seconds left. One enemy remaining. Don't mess with an old soldier. Ace, bruh. I reckon I'll take a kip after this. I've earned it. Let me show you how the boss does it. Hala! Pusit. Spike down mid. Spike spotted. Mid. My turn. This is how it ends. Ano katingin yun? That's three. Enemy spotted.
One enemy remaining. Spike down B. Enemy spotted. Wasn't enough. Sayang ulti ko doon. Catch your breath. Not that I need to, of course. Itlog, di ka ko. My ultimate's ready. Come on, let's go. Obstacle removed. Grenade is live. Flash. Locating targets. That's a good spot. There. They are All so missiles away. dead. Wait lang. Thirty seconds left. Nasaan yung spike ko? Diyan lang kayo. 10 seconds left. I got One enemy remaining. Nice go. I don't blame them for fighting, but it won't help. This should do. That's a good spot. Watching here. Watching here. The hunt begins. You should run. That's not ready. One enemy remaining. Spike down B. I got I would apologize to them, but alas, Say they are buang. dead. Gun here. Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Wala sa unod sa usa ka babay. Nakatira pa ko. Din ka mo? Ha? Din ka? Akin, bay na. Panitin, akin ba niya bay? Oh. Ano bang advisable? Ng Bonne chance, mes amis. like, oh, Someone's A. Di pa namatay. Wa pa namatay. Stang animala. Uy, si Hal BE na sil. Okay kayo. Kaya Zoy. One enemy remaining. Nice one. Spike down mid. Turwin to dara. Careful now. Side nila. Side. Spawn. Knife. GG's. My ult Match is ready. point. This has gone on long enough, I think. Nupiran ko bitaw. This should do. Let's go. Someone
Nandito. Ay, Buang. nandyan. Ang aray. Face your fear! Bilag ka. One enemy remaining. Spike down B. Yes, this Defenders one. win. Three more placement games to reveal pala. Oh? Hello? Ano ka din? Hello? Tayo. Yan. Hello? Hello, hello? Ano ka din? Match found. That's fine, bruh. Asin nasad? 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 Oh my. Nasad? Ano ako dito, pwede? Deadlock? Ikaw. Depende sa'yo kung ano. Napahinga naman si Kim. O ano ako, healer ng I am both shield and sword. Duelist ka. What? Duelist. Wow! Oops, may task na. May task ng hayop na wala. Deadlock ba o ito? Ito na lang? Eh. Puglugin yung Silver ba ito? Clove, your offer to forgo my healing is admirable, but I'm afraid I don't take chances. Please, stay safe. Ipacha chicharone. Wait lang. Stage Stage galaw. Matagal akong di ginalaw.
Gog. Hindi ka kalbo. Enemy spotted Andiyan, me. dito. May tao sa kabi ah. Napatay ko, ang galing mo ah. Ay, sirado. Ito lang ayaw, para 8 na, par. Ay, Ay, 8 ah. Nasakit pala yung Ito spike. lang pala. Never mind. Enemy down. Kaya to. Andiyan Kaya ah. to, kaya. One enemy Nice, remaining. last one. last MB. Ilan tanong? 30 seconds left. Heal Pwede mo pa na. mag-kill si Talang, si heal kita. Spike, pwede pa Ay, mag-kill heal. ka. Lapit. Ay, Yan na. Sabi ko, wait eh. Diyan lang sa right side mo. Yan. Ay, right Oh. nga. Nice ah. And Gulat ako. Right. Umalog yung ano ko, katawan ko dun, hayop. Dapat pala pumasok na lang ako sa loob. Pinasok mo na lang sa loob. Everyone Yan, give Sage a si break. right pa more. Crying over every bruise. I'm here. Yung init pa. Bawi na lang. Tikid. Nandok na ako. Go. Ayun, wow, aga mo ah. Ibigay mo kay club yan. Ay, may kiyo yan, boss. Next time mo. Yummy, ganyan yan. Ay, poke ng ina. Ay, gag. Reloading. mid yung ano, chamber. Dalawa pala yun. Parang, Spike down mid. dahil bumabaring. Okay, flow. Last player standing. No peeking. I got the spike. Ang nasakit. Thirty seconds left. Cashing B tayo, par. Kaya yung B-rush. Tara. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. Masakit pala yun. Sakit yun, par. Tago sa puwet. Ay. Kabit niya bading eh. Talaga palang masakit, pre. Kill Ay, yung pit yung masakit. Yung puwet masakit. Best memories. Wala, pre. Masakit. Wala, pre. Ubus ka, pre. Ubus laman ng bulsa niya, pre. Bili ng skin. Ubus laman ng wallet, eh. No charges left. Here. I-close. Yan sa flank. Plat na. Tara lang tayo. Here. Fire in the hole. Alright, ha. Ay po. Putang ino ng race, pre. Bala. Uy, huwag kang mamatay. Heal ka muna. Isang galing spawn yata. Ngayon mas may armor siya, boss. Heal up, squad. Ayaw mo. One enemy remaining. That's 3. Nice one ko dyan, flow. Right side niya ata, right side. Nice one. What a great teamwork, guys. Healing over here. Ayun mo. Ganyan pala pinasasaktan. We will claw our way Nang kabit. back up to the light. Yung ganyan nun, pre. Grabe ka naman. Parang di tayo magkaibigan. Tas sa puwit pa. Parang walang pinagsamahan, ah. Parang walang nakaraan. Oo nga. Tama. May tama ka, pre. Lakas na tama mo. Di mo ba malimutan yung napitan kita, pre?
Grabe yun, pre. Sarap nun. Tagos. Tagos sa puwet. Tumagos yung tae, pre. Iwag dito sa ano. Pwede yung mag-A. Tira ulo. Ay, boss, pawa. Okay. Left and right tong race. Sa kabi ako dadaan, guys, ha. Ang dami. Wait, kay par. Nakuha ko na yung B. Pare! Be at peace. My Meron pala. ultimate is Pati ready. mga yun. No charges left. One enemy remaining. No, can't use this yet. Spike planted. Uy, grabe. Cheater violet. Report violet. Cheater. Kanina pa yun, na-report ko na. If you must fall, Ang cute niya dun, pre. then fall near Nagpapanggap na me. karton. Laki ng katawan. Nagpapanggap na karton po. Hindi daw siya kita dun eh. Kaya sa na dito muna. Para na nga si Rambo eh. Entry tayo ulit ng B. Nagwawal ba dito yung Sage? Wala. Page nila or atin? Sa kanila. Kasi iwall ko to dito. Ano? Kaya gusto ko sa'yo. Let's go. Seek them out. Found one. Samahan niyo si Violet, pre. Pre, clear na ba yung... Ay, may tao, pre. Down. Spike down. Kunat naman ng chamber na yun. Blinded. Lilin. Di pasok, pre. Sige, wag mo lang. Nahiya na ako. Kaya ako na. Wah. Last player standing. Excellent, pre. Excellent. One enemy remaining. Pre! Player standing. Na-slow yun. Back in a flash. Na-slow pero ewan ko. Pag to, pre, lakas, pre. Papakalbo ako, pre. Sayang, kalbo na ano kayo, pre. Sayang, pre. Kalbo na sana yung itlog niya. You know, I could just outlive them. Susubo ko na sana. Nah, faster, quicker. Kaya tayo iniiwan. Sumusubo ng itlog, no? Oo. Itlog ng manok, pre, ah. Itlog ng manok. Ay, Okay. Kumakain ka ng bulot, boss. Huwag masyadong... nanguhusga kayo agad eh. Ha? Di pa ako tapos Yun lang, eh. kumain ka rin. Di kumakain ka ba nun? Ng balot? You want to play? Let's play. Hindi. Ingat, kid eh. They're concussed. Here. Meron dyan, Club, meron dyan, ha? Here. Club! Meron din po sa dalawa. Club, pasmok! Here. Clear na yung A, pre. Patay na yung ano dito. Nasa puro Club, B. inismoke mo sana yung may sarap mong ano yun. Ay, wala tayong spike. Wala tayong spike. Okay, Sky. Guys, kaya punta kang A. Sabi siya, kayo mag-adjust pre, nasa kanya yung spike eh. Wala naka, ano, may Clear na wall. tong A. Clear tong A eh. The blue sky. Makita dyan, Ay, Tio. huwag ka lang madadapas. Huwag ka lang Enemy madadapas. remaining. Guys, one, grabe. Bait ko, pre. No? Inismoke kita, pre. Hindi ka namatay. Bait ko Uy, talaga. bakit nakaharap? Wala itong barrel tong ano. Yung chamber. Naka-ult Saksakin lang. ko to, pre. Saksakin ko to, pre. Sasaksakin ko to, pre. Promise. Sige, pre. Saksakin mo. Excited na ako. Kita ka dyan. Gigi! Go! Ah! Nice one. Kawawa, pre. We move as a unit. Pinag-tripan. Nagulat yun. Ano kaya POV nun? Some hero messing things up. Kanya sang ina, clutch ko to. Ay, di na pala. Di na pala, guys. Sinaksak ako. Wala. Kaya mo ba yun mag-dash plant agad? Kaya mo ba yan? Try mo, pre. Kaya. Try mo. Yung Try. parang na pagkapatapos. Yan. That's all it. Try mo. Huwag mo ano, attempt to, ano lang, plant. Sige. Pre, naman yun, pre. Iba naman. Sige. Yung boy na ay. Sige. Yung boy na ay.
Be right back. Yan, wala silang skill ah. Wow. Agad. Boop. Tangina, patay. Plant. Wag na Plant, lang. plant. Ang dami pre. Ang dami pre. Ito tumulo, tangina. Okay na, nakabawas Tada. na isa. Okay na. Pasmok ako ng mid. Aray gawa. Ginagawa mo siya. Sabi ko na. Andyan lang pre. Smoke ng mid eh. Careless tuloy yung ano. Mindset ko rin. Nasa mid. Mid oh. Nakabawi talaga tayo. Ang bigat ng paano na. Sino yan? Premium, premium. Pupulan nyo. May skin ako dyan oh. Ano? Spectre na black. Yoko. Uy! Alam mo. Likod niya. Entrance ha? 3. I've got your trail. Aray. Tangina, blinded ako. Sige, camera, sige. 3. Long yan, pre. Ayun ka lang. Saan yan? Gagi ka! Ay, may motor ba dumaan dyan, boss? Bawi. My turn. Ha? May motor na dumaan? Wala. Gagi, narinig ko may motor dumaan, pre. Kala ko ult ni Teho. May tayo ba? Eh, akala ko nga eh. Sino yun, pre? Sabi, Tapos baka, pre. Bawi. Tara. Bawian mo ng buhok. Can someone get this? Uy, gago, kinuha. Kakabalitan na dito. Dito ako Pinip ako. Naka-wall. Hello, boss. Thank you very much. Hawk out! Blinded. Ay, haho. Ba't nahirapan akong tamaan itong mga hayop na to? Yan, boss. Gumamit ka ng super vandal. Super banda. Okay Bakit lang. Huy, pasok ka. Hawk out! Mag-line mo ako. Wala, ang dami namang pabako. May 3 pa din going B. Panay pa ako, pre. Glob, I mean, okay. Panay pa ako dyan. Smoke yung mid. Pre, barbecue ka dyan. Shit. Nandun dito, di pala i-race. 30 seconds left. You will not kill my Ang dami namang nito. Ubus kay Clove to. Ay. Ito pa dito. Andito lahat. Andito pa yung Sage. Pwede kayo mag-B. Plant na! Ace to pre, ace to. 10 seconds left. Isturukoy. Wag na kayo gumalaw. Tambay lang, tago lang kayo. Si Club na ang bahala sa lahat. Pwede mo na kayo magsayang magtimpla ng kape. Left side mo. Mamalengke. Left side mo, meron na. Aray. You know? Wag ka na gumalaw. Basta, stay ka na dyan, boss. Stay ka na. Si Club na yung bahala sa reload nga, pre. Pre, please lang. Tawa ka na sa akin. Oh, see? Sausage. Spectre yung kinuha mo talaga. Bandal to. Mana. Request isa, pre. Mapandrop ako. Game maya. Thanks. Clip natin yun, guys. I-upload natin sa yun. Sa Gusto mo to, Kalbo? Ayan. Uy. Bandal ko nalaglag. Uy, bandal niya daw. Okay. Yung spike ko, kinuha nyo. Yung brick ko nalaglag. Ano walang garter. Ayun, gigil. Tira ka na garter ko, par. Ito niyan sa B. Ay, sa Nawala B ng ka. ult yung race. Nalaglag yung basuka niya. May wall. May balls.
Balls mo. Patay niya yung race na yan. Nice one, very good. Laki ng ulo mo. Ay, loko. Fire in the hole. Hindi yata tayo mag-aim, pre. Pare ko. Ay tayo. Patay na yung si Chimber ah. Pagiganti kita pare ko eh. Ay, dito nagbukas mo. Tulikat. Hindi, magplant ako. Go na. Go na. Tara, pre. One enemy remaining. Tapos dito ako sa taas. Galing mo sa ulo ah. Pre, magaling talaga pre. Ako pa. Makain ako niyan. Ay, ulo pre ng manok. Pero yung ulo ng manok, walang mata. Ulo lang. Kumakain ako ng ulo pre, ng manok. Pero walang mata. Hindi, meron. Isa. Nasa gitna. Pasukin ka pa, sir. Eliminate. Ang ina mo, Chamber. Dead. I have the spike. Clear side, clear side. May revive ako sa Ija pag namatay ako pre. Lapit ka sa akin o mamamatay ka man. Papatay ka pre. Pag lang, nahiya na ako. Healing. One enemy remaining. Sa mid pre rin, nasa mid, nasa mid top. Walang baril na pre, Spectre lang yan. Walang baril pa may Spectre. Oo. Nung iskawan. Your duty, kailangan mo mag-over. Pre, pakakira mo bundle pre. Ano? Wildlife. Ay, libre na to pre, may pera ka naman. Oo nga, pre. Okay na yan. Libre ko na yan. Kailangan pre, abait mo sana kung kailan ni Lord ay. Kupal! Sorry, mali. Sabi ko pre, sana. Pagpalain na, Lord. Oo. Together. Kita mo na yung ano. Makita mo na yung the Palain. one in only. Palain? Gagi. Here. Pucha. Punta po. Ginagawa nung... 3. Ay. Sky may heal ka? Gagi, di ka nag-smoke sa gitna eh. Sorry na, huwag ka na magalit. I've got your trail. Alis ka dyan, boss. Alis ka dyan. Kaya to pre. Nakita ko na to pre, dati pre, nabata pa ako. Ah guys, tingnan natin yung highlights ni Wyla dito guys. Ubos niya yung tatlo. Napag-inipan ko na to, pre. Namamamatay si Sky. Napanagit pa niya. Naprito. Ipit. Last player standing. Pre, nakita ko na to pre, dati pre, nabata pa ako pre. Boom! Isa. Bilangin natin pre, isa. Naka-record ka pre, Ingat sa kabi. Pre, naka-live ako pre sa ano, sa YouTube. 30 seconds. Ako pre sa Yutin. Putang ina mo, may trap. Clutch to pre, nakita ko na to pre, dati nabata pa ako pre. Bada. PRX to, PRX. Ano meaning ng PRX? Puro. Ayun, bangungot pala, pre. Kala ko napag-inipan ko na to. Binangungot pala ako na. Aray. Wow. Ayan pre, mag-OP ako pre. Saya din. Last round in the half. We cannot keep our goods after this. Spend Don't all. tutok pre, kakadoon ko lang ano lang. Kakatapos ko lang eh. Nang Nanginginig pa kamay ko. Magluto. Nagaluto. Kakatapos ko lang nagluto. Nagaluto pala. Hindi nagalulo kayo ba? Hindi nagsasalita si Keo, nagti-take note yan sa mga sinasabi mo. Enemy spotted. Ay, gagi. Ganyan na. Daman tayo. May isa pa mid, Clove. Eh,
Nandito sa... No peeking. Tawag dito. Market pala yung market. Blind ako. Ang ina, sarap. Kain ako par. For you. Reloading. Diyan na sa ano, right side, ay left side, right side nga, right side. Hoy, ayaw magpahinig kayo. Guys, slow Ayaw. down. Lang na par, yung spike. Ayun na mag-plan. Clear side, pre. Clear side. Healing Clear over side. here. Abangan lang dyan, boss. Tara, switch. Tanongin natin yan. Ano? Nasa mid, putang ina. Drinaning gun ako, headshot pa. One enemy remaining. Ay, so no info pre, no info dyan. Pag ako Lang yata to. pag ako nire-message pre, idol ko. Where ka? Revive ako. Blind ako to. Kita ka ng heaven pre, kita mo si ano pre, San Pedro Sage. Saan ka? Saan siya? Gagi ako yung nabablind eh. Napailaw. Low na yan, Ratin mo 129. pre, ratin mo. Brrrr. Pakainin mo ng Odin yan, pre. Kain mo ng utin ay. Udin pala. Andito sa flank. Pre mo pre, Super low. Saksakin mo Lilipad pa pre. siya, pre. Lilipad pa eh. Wala, report wala. Pre, tinamaan yung paa, pre. Di na makakalakad yun, pre. Naputol yung paa, Better off pre. with me. Di, na-injury lang. Broken bones. Walang mercy pre, di sinaksak, walang mercy. Paano ko sasaksakin sa area? Lumipad ka rin. Ay, nilter mo sa Tapos paglipad na sabay ka. Tapos di na makabalik. Oo, ano? Puta. So, binarin mo yung sketch niya pre. Binarin mo yung sketch niya pre. Aking sinta. Uy, grabe singer pala si Sprag. Ayun na. Ganda ng boses ko, parang umuulan na dito. Through the calm, Hype ka. I see. Through the storm, I fight. Pare. Blinded. Sira umlagdag. Kalbo, bakit ganyan yung... Walang eh. Andito, Sadya. andito. Sadya ko yan. May barrel ba doon sa'yo pre? Kaya, No peeking. pure gun. Pre, meron. Ito naman ang barrel mo pre. Natin na to. Message sent. Gogo. Hindi pala. Bobo. Nakapasok na site. Pasok na tatlo. Si Chamber lang yung andyan sa entrance. May race pala. Bumalik. That's a kill. Refreshing. One enemy remaining. Oh my. Natin na to. Sage Sabay last. tayo, sabay tayo. Alright, let's go. Hindi pala. Binugbog ng unggoy. Pre, Pwede, alam mo ba kung ba't nasa baba ako, pre? Right here. Di ba pansin? Continue on our path. It is right. Gago, hinigop ni Club yung power ko, pre. Tingnan mo. Hindi ka ba nakakalata? Hindi. Ooh, you get power. Ang power niya, pre. Yes. Super power. Power Pop Girls. Kaya mananaksak na naman ako, pre. Time to shine, ay. Time to knife na lang. I-distract mo, pre. Nice one, pre. Isa pa. Nakatago, pre. Nakatago. Right side, right side. Pero low yun. Sino? Si, pre, Race. Kaso dalawa healer nila eh. Nahil nata. Gutom. Kaligkaon. Craving. Tama yan, pre. Inuubos, oh. Spike down A. Tapusin na natin to. Don't miss me too much. Wag muna. Wag muna. Joke lang. Wag muna, Sky. Sky, may heal ka pa, Sky. Blinded. Rotate na, par. Nag-rotate na, par. Nakawa na ako, pre. Par, gobi na kayo, par. For mid. Diyan pa na. Dito pa. Kaya nyo sila, pre. Matigas ang ulo niyan. One enemy remaining. Sayang yun.
30 seconds left. Ate na to, Sky. Pakita mo kung sino ka. Pre, rot-rotin nyo. Brrrt. Yun. Quick break. Nice, grabe lang ako pre. Lakas nyo. Spike's here. Everyone having fun? If you're not, you're in the wrong line of work. Tama akong pandal wailay, pre. Need a drop. Thanks. Thank you, pre. Thank you. Pasti. Laro tayo, pre. 5-1 tayo. Ako, Jill lang ako, pre. Wala. Ano, ewan ko bakit. Yan ang yan. Paglabas ng rank of bronze ang puta. Hindi mo lang yan, pre. Nakamaya. Pasok ka, ano? Parang kiyo. Nasa mid ah, nasa mid. Malinis A, pre. Mid tsaka B meron. Uy, wag! Kyo! Ang dami sa B, pre. Dami din ah. Kaya, ba't mo ako tinulungan? One more. Okay. Nasa mid, pre. Pupuntang A. Hidok ka na. Pre, nag-smoke na. Oo nga, pa-A sila, pa-A. Tug ka. Talaga ko matug kay cute kayo tanawan basta matug. Spike planted. Enemy spotted. Reloading. Meron main eh. Hindi mo. No PK. Kailan single yata. Last player standing. Like I never left. Last player standing. Tang ina, sorry. Sorry, pinaglaro. Pre, hindi na, pre. Nag-attacker na tayo, pre. Depende na tayo. Just as bad as underthinking. Antok ka na, pre. Nantok na ako, pre. Grabe na ako, pre. Pre, nantok na ako, pre. Sabi, gusto ko mag-attacker ni Kio, grabe. Tama na, pre. Ang haba na nung game natin. Let's end the game. Huwag mong iwan, huwag mong iwan. Yun, patay. Spike down B. Spectre, please. Hawk out. Nag-lang ka na, pre, wailay. Ah, pre. Wala na pa tayo, pre. Apat kayo magre-report tayo, pre. Nice, ayun na. Dito lahat, pre. Spike down. Attacker spawn. Pero huwag mo takbuhan, pre. Malakas ka, pre. Sabi ko lang pala yun. No charges left. May mid pa rin dalawa. Iba rin dyan, pulbo. May isang 3. May isang 3. Pa-site. Dalawa. 30 seconds left. Paano naging isa kung 3 sila? Oy, paano naging isa kung 3 sila? Spike down A. Oo nga, no. Saan tayo sa spawn? Planting ulit. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Ay, nabisip. Malayo. Ah, ganun. Malayo. Gago, pre, malayo yung bala mo, pre. Chuchu TV. Chuchu TV. Kahit half lang, pre. Fire in the hole. Ay, go. Yun lang. Okay lang. At least wala na siyang ulti next game, pre. Aye, where to? Sa isa lang napunta.
Sana tayong tira. Yaman natin ah. Taghirap, pre. Crisis. Pre, bawal na ako, pre. Ayaw ko. Pinaglaruan niya lang ako, I par. will Di ako hold payag up ng par. the sky. Sasaksin ko yan. Naka din. You want to play? Let's play. Sila A. Enemy spotted. A. Nakakita ko, par. Ayun. Dami dito. I've got your trail. Par, side na yung isa, par. Please, pag may napa, pag kill kita ka lang. You fought well. Pre, takbo ka, pre. Rest mo, Ay! pre. Dalawa Nasa side, generator pala yun. side. Okay, boss. Okay, kita ko yun, pre. Kita ko yun, pre. Nasa may nasa may. Naka rin yung pre. Entrance. Nice. Kita ko rin yun, pre. Yung magpatay mo sa kanila dalawa. Kita Pero ko. mas pero... Ay, okay. Kinilitin niya muna yung Sage, ano? Pinakilig niya muna. Ang ina yung Sage kasi, pre. Bakit? Bumba sa gilid, eh. We got this. Wala. Yung kids sila, pre. Ang cute. Nagsusumba nga dun sa sulok, pre. Globe, palit tayo, Globe. Yung ano, speaker. Ay, kala ko mukha. Ako di ako papayag. Lugi ako dun. Yun nga. May papayag. May papayag. Bako dito, pre. Bako dito. May pagbalit ako. Lugi ako dun. Naka-Odin. Dito lahat, pre. Many A. Sige, pumasok ka, Reis. Pakita mo kung sino ka. For you. Thank you, pre. Ingat sa mid, para wala nakatingin sa mid. Eto si Kaya. Nice. Okay, yun. Ayun, nakasalubong niya sa dalawang gate, pre. Sky, pre. Ano da? Ano yun? Pupush na Dalawa. lang. Pupush na kayo. Oo. Dito pa din, nandito pa din. Itatatakbo. Nice and slow now. Right here. Nasabi. Tara, pre. Kita tayo. Nasa mid. Bahala ka dyan, Sage. Tangina mo. Ito, isa na sa likod. Baka makita ako close, galing spawn. Naka-OD. Ate na to, pre. Naside pa. Gago yung skate, di kanya kita. Dropping Bulag siya slow. eh. Dixus ka, pre. Sarili niyang blind. Dixus ka. Lang. Putang ina mo. Player standing. May pamprit ha? Hindi ko na pre. Nasa main, pre. My ult is ready. Stay focused. Those shits are trying to Anong kill Sky, us. pre, para din yung nakita, pre, dumaan. Hindi, magkaibigan kasi sila niyan, pre. Tropa niya, tropa mo yun, no? Tropa mo. Friendly niya masyado, pre. Buti lang, hindi ko siya sinaksak. Naghahanap ng kalaban, pre. At tumatakbo sa mga pamputa. Parang bot. Wala eh, wala eh. Sila pre, dami nilip pre. Enemy spotted. A. Wall raised. May isang mid chamber. Ha? How did he know, bro? Tang ina, ubos. Spike down mid. Chamber, pre, nasa mid. Pamid, pre. Nasa wall isa. No. Ang gagi, dalawa. Patayin niyo! Mid.
Mid na, club. Gago. Enemy remaining. Hindi naabangan niya. Isang race pre nasa ano, market. Tumatalon pa. Pinatagal pa talaga eh. Ako mabait kasi ako, mabait ako. Talon-talon pa. Kinikilito ko lang. Masayahin siguro yun pre, kaya napapatalon. Okay. Sige, celebrate. Nakikiliti kasi siya, pre, nakikiliti. Ay, tangin na akin na to. Clutch ko to. Sige, pre. Ubusin mo, pre. One way ko, pre. One way ko. One way ko, pre, ah. Wala dito pre, bokya. Bokya pre. Hindi gumanap lang ako. Ayun, nag-fire in the hole. Ayan na. Aray. Hindi ako naka-scope. Oh, doggy. Patay. Kumain naman na to. Kumain ng boga. Spike down. B. Kailan ko par, Sage. Pre! Last player standing. Yun lang. Last player Kaya, standing. pre, dami pala. Yung isa. Abangan lang. Kala mag-isa lang. Going in. There's... Gilid, pre. Nice load. One enemy Isa pa, pre. Isa pa. Wala dyan. Spike down. B. Andyan. Saving bullets, 5 bullets, 3 bullets, 1 bullet. Nice try. Oh, yun na. Sayang. Sayang, pre. May iba daw dyan, pre. 130. Just some good old hard yakka. Standing in between us Pre, ayaw ko and na magbiro, victory. pre. Seryoso na ako, pre. Pera mo, pre. Phantom, pre. Salamat, pre. Bait mo. Siyempre. Wala bang kapalit yan pre? Ay, may kaplet pa lang. Kala ko lang. Ay. Kala ko lang pala yun. Grabe naman. We go! Baka karmahin tayo niyan. No charges left. Sage Smith. Naka-audio niya. Sali ka, pre. Pre, kayo sali ka, pre. Para everybody happy. Found one. Tara. Sali ka sa party, pre, namin. Para everybody happy. Hawk out. Sa mid, ah. Nag-wall yung Sage dun sa mid. Nag-wall. Baka mag-rotate, par. Di pumasok. Oh, Tara, pare. Hold natin dito, pare. Mag-A pre. Smoke A. Nandun pala yung chamber sa mid, pre. Sa 3. Pasok na. Planting. Spike planted. Kalis ka dyan, pre. Kita pa mo dyan. Kita pala ako dun. Defuse ka lang, pre. Slowing them down. Nice. Ang lalayo pala nung kasama nun. Match point. Hindi na narinig yun eh. Hindi na narinig. Pare, kayo sali ka, pare, ah. Para everybody happy. Tangin na kasing summit yun eh. Bronze tuloy yung kinalabasan ko. Sage, galaw. Kasalanan ng summit eh. Ano ba last pick rank mo, pare? Galing akong plat pre. Ngayon nasa bronze ako. Medyo may ano. Lot yung ilong? Masaya naman. Kaya nga, pre, dapat happy ka, pre. Don't be sad. Kain ka ng salad. Dito lahat pre. Ano, nakapag-English ako, pare. Lumabas na English booking ko. Unang matay sa ting-apat, buddy. Bantay ako lang 3. Here! Catch! Waiting the opera.
Dito. Tara. Ingat mid, pre. I've got your trail. 17 say. Spike down B. Doon na yung You safe pre, will nasa not side. kill my allies. Uy, Low yung Sky. ilang pre. Matay, pre. Okay nang ina mong chamber ka. 30 seconds Naglagay left. ng TP yung Spike chamber. planted. Doon na yung safe pre, nasa side. Slowing them down. Next. Last player standing. Putang ina, may race pa pala doon. Ay, Wala ko patay na yun. Dito pre, boy pa siya pre. May revive. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Taghirap, pre. Barya. Ayan. Sky, pa-drop Sky, baka naman Sky, ang bait yung tao Sky. Alam mo kung bait ko Sky, alam mo. Di ba, ang bait niya pre. Siyempre, si Sky yan. Kaya nga eh. Love siya ng nanay niya. Pinalaki ng maayos yun. Hindi yan namamaril sa eskwelahan. May bundle yan pre, dalang-dala. Yan na, nagpa-iron down na. Sino kaya ang maswerte? Sino kaya? Game. Jackpot, pre. Nasa 3 yung race. Coming. Nice one, spike trap. Nice one, grabe naman. Grabe yun. Pre, tulungan niyo pre. One enemy Nice remaining. one. Uy. Tong ino, grabe ng pistol yan, pre. Grabe ka ng robot sa ato. Grabe na You want robot. to play? Let's play. Hey, you want to play? Let's play. Nasa mid yan pre, market. Or sa spawn natin. Nasa spawn. Wala ka dyan. Ayun na mo. Pre, likod pre, kayo. Dito pre, sa bahay ni kuya. Wala dyan, pre. Pre, base natin pre. Nandyan sa spawn, pre, spawn. Ayun, napaka. Tara, Defenders kayo, win. pasok ka pre para everybody happy. Two games pa. Anong rank mo niyan, Calvo? Pag na ano? Saan ka, boss? Iron. Ayoko na. Ito na ako pasok. Dis na tayo, boss. Bibigat lang dun eh. Kasi inaantok na ako.